siyawukhupha shutha kwanwe siyawukhupha ngoba siyawukhupha shutha kwanwe siyawukhupha Hlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguvusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha nawe ngane zakwethu. Kubonakaleke lapha izithombe ke einkundleni zokuxhumana lapho khona ungelo exhawulana negcokama Elisha lapha nawe ngane zakwethu ukuthi uxolo ke lapha nawe ngane zakwethu into ekhona ke kusasa kuzoba nomdlalo omuhle ke lapha eCarrisfontein ke wengane zakwethu lapho khona insizwa siqhudelanela imali engango 100,000 ke kulula ke wengane zakwethu kubeka iciko lakho ke lapha ukuthi lithole le mali engango 100,000 uthenga ithikithi lakho elibhalelwe umculi ke wengane zakwethu kuthiwe emasangweni kuyobe kunamabhokisi kufakwa khona phakathi lamavoti wengane zakwethu bese kuyabalwa ke kuyabonakala ukuthi ubani ohamba nawo ke lo 100,000 bafowethu sacela sidibane lapha kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba.